Ovoga tjedna u dosta nogometa Bundesliga o neočekivanom kiksu Bayerna, o novom teškom porazu Bayera i RB Leipzigu koji i u tranzicijskoj sezoni izgleda respektabilno. Pregled ovog 10. kola njemačke Bundeslige početi ću kao i uvijek kronološki. Prva utakmica odigrana je u petak u 8:30, to je bio dvoboj Stuttgarta i Eintrachta iz Frankfurta. Bila je to utakmica koja je trebala dati odgovor na pitanje hoće li Weinzielov Stuttgart uhvatiti prvu realnu priliku za bodove. Za početak reći ću u kojoj su situaciji bile obje ekipe prije ove utakmice. Domaći nogometaši Stuttgarta u ovu su utakmicu ulazili groznog raspoloženja. Oni su u 2 kola prije ovog dvoboja pretrpjeli 2 teška poraza rezultatom 4:0 od Borussia Dortmund i od Hoffenheima. Trener Weinziel je znao da je ovo prva prilika za bodove i oni su morali doći do nečega jer su u ovo kolo ulazili sa zadnjeg mjesta. Eintracht je u ovu utakmicu ušao u dobroj formi. Oni su bili jedna od najboljih momčadi ne samo u Njemačkoj nego općenito u ligama petice. U zadnjih su 6 utakmica prije ovog dvoboja u Stuttgartu su ostvarili čak 5 pobjeda. Iako trebalo je napomenuti da su u zadnjem kolu na jedvite jade u zadnjoj minuti došli do remija kod Nürnberga. Prije ove utakmice Stuttgart je imao najgori start sezone u klubskoj povijesti. Poraženi su čak 6 puta nakon 9 kola i nikada prije u svojoj povijesti nisu nakon 9 kola primili čak 21 gol. Stoga je bilo jasno, domaći nogometaši Stuttgarta iz ove bi utakmice bili zadovoljni sa remijem samo da dobe neki pozitivan rezultat. Za Eintracht isto tako bilo jasno, Orlovi su željeli pobjedu, što je drugo bilo za očekivati nakon 5 pobjeda u zadnjih 6 kola. Istina je bila da se Eintracht mučio kod Nürnberga i to je davalo nadu Stuttgartu prije ove utakmice. To i činjenica da su naprijed rekli treneru Weinzielu da njegov posao počinje tek od ove utakmice i da ništa ne očekuje od prve 2 utakmice, to bi moglo ići na ruku Stuttgartu, takav je barem dojam bio prije utakmice jer bi možda konačno došlo do tog pozitivnog trenerskog šoka kojeg je uzrokovalo imenovanje Weinziela za novog trenera. Međutim, nogometaši Stuttgarta nisu doživjeli nikakav pozitivan šok. Ne samo da nisu doživjeli pozitivan šok, nego je Eintracht dosta lako slavio sa 3:0. Dakle, Stuttgart je sada u sve većim i većim problemima, a Haller i Rebić nastavljaju zabijati. U prvom poluvremenu Eintracht je bio bolji, zasluženo je vodio 2:0, a u drugom poluvremenu situacija je bila više manje ista. Domaći nogometaši Stuttgarta u nijednom trenu nisu bili u ovoj utakmici. Gosti iz Frankfurta odlično su počeli. Rebić je zabio već u 5. minuti, ali VAR je poništio taj gol zbog offsida. Samo 6 minuta kasnije. U 11. minuti Eintracht vodi, strelac je Haller. Ni sam Rebić nije dugo čekao na svoj gol. On ga je zabio u 32. minuti, bio je sam sancat na petercu. Obrana Stuttgarta je u vrlo opasnoj situaciji, u potpunosti stala i Rebić je možda zabio jedan od najlakših golova u karijeri. Stuttgart je cijelo prvo poluvrijeme bio loši protivnik, ali realno trebali su zabiti barem jedan gol. Odlične prilike imali su i Gomez i Gonzalez. Međutim, nisu zabili, tako da se na poluvrijeme otišlo sa 2:0. Početkom drugog poluvremena Jović je skoro zabio za 3:0 na odličan centar šut da Coste. Orlovi su nastavili dominirati, ali loptu nisu uspjeli smjestiti u mrežu Stuttgarta. Stuttgart je ugurao loptu u mrežu, to je uspio Ošćan, ali taj njegov gol je isto poništen zbog offsida uz pomoć VAR-a. Eintracht je pred kraj utakmice potvrdio ovu pobjedu. Strijelac je bio Nikolaj Miller. I kod tog trećeg gola desila se isto stvar više manje kao i kod drugog. Obrana Stuttgarta uopće nije pratila Willemsa koji se ušetao 11 terac, lako je centrirao na Millera na drugoj stativi kojeg isto nitko nije pratio. Stuttgart je dakle nastavio svoj najgori start sezone, imaju 7 poraza nakon 10 kola, a Eintracht se može uzdati u svoj ludi napad. Rebić je njihov najbolji igrač, ali Haller i Jović dijele mjesto najboljih strijelaca sa 7 golova, znači izjednačio se na vrhu ljestvice strijelaca sa Jovićem i Alcacerom. Nastavljam sa utakmicama koje su odigrane u subotu. Prva na redu je utakmica Augsburga i Nürnberga. Bila je to utakmica koja je trebala dati odgovor na pitanje može li Nürnberg zaustaviti Bogasona i doći do pozitivnog rezultata u Augsburgu. Za početak reći ću kakve su bile atmosfere u momčadima prije ove utakmice. Domaći nogometaši Augsburga u ovu su utakmicu ulazili pod vojnog raspoloženja. Oni su u zadnjih par kola igrali jako dobro, ali nikako nisu dolazili rezultati. U zadnjem kolu prije ove utakmice to se donekle promijenilo jer su dosta sretno pobjedili u Hanoveru, ali oni su znali da moraju nastaviti sa pobjedom. Gosti iz Nürnberga u ovu su utakmicu ulazili lošeg raspoloženja. Oni su bili odlični protiv Eintrachta u kolu prije ovoga, ali su u 90. minuti primili gol za 1:1. Taj rezultat je značio da u zadnja 3 kola nisu niti jednom uspjeli pobijediti i znali su prije ove utakmice da će teško odigrati u Augsburgu, znali su jer je Augsburg jaka momčad
a jer se oni sami muče na gostovanjima, znate, pretrpili su na 2 teška poraza na zadnja 2 gostovanja. Augsburg je prije ove utakmice imao svoj najbolji start sezone. Nakon 9 kola osvojili su 12 bodova i imali su plus 2 gola razliku. To im je bio najbolji prvoligaški start sezone ikada, a Nürnberg je s druge strane na zadnja 2 gostovanja ukupno primio čak 13 golova. Prije utakmice situacija je bila jasna. Gosti iz Nürnberga bi u ovoj utakmici bili čisto sretniji sa remijem, jer bi taj remi prekinuo grozan gostujući niz. Augsburg je znao da je ovo idealna prilika za nastavak pobjeda i zbog toga je bilo jasno da bi Fugger iz ove utakmice uzeli samo pobjedu. Najave su sugerirale da Nürnberg ovoga puta neće biti uništen. Očekivalo se da su oni naučili lekciju iz prošlih utakmica, očekivalo se da Nürnberg neće biti uništen, ali da će Nürnberg ipak izgubiti jer je Augsburg prejaka ekipa. Nakon najave, red je da pričam i o samoj utakmici. Prognoze su bile krive. Hrabri Nürnberg nije izgubio, igrali su 2-2 i 2 puta su legende iz Nürnberga izjednačavale. Augsburg je bio bolji, pogotovo u prvom poluvremenu, ali u drugom poluvremenu Fuggeri nisu uspjeli riješiti utakmicu, pa su za to kažnjeni. Augsburg je prije utakmice imao minutu šutnje za svog preminulog predsjednika Petera Birksa. Nakon toga kao da ih je sjećanje na bivšeg predsjednika inspiriralo, tako da su odlično počeli i poveli već u 11. minuti. Schmidt je probio po desnoj strani, ubacio u 16-terac gdje je bio sam Samsat Fibogason negdje na rubu peterca i on je zabio za 1-0. Jako je loše kod tog gola stajala obrana Nürnberga, ne čuvali su nikoga, čuvali su međusobno jedni druga, jedini igrač Augsburga u 16-tercu, Fibogason bio je sam na petercu i to još Fibogason koji je poznat kao vrlo ubojit napadač. No, nakon toga je Augsburg nastavio jednako dobro igrati. Nikada bolje nisu počeli sezonu i ovdje su skoro poveli 2-0. Odlično je pucao Hoveleu, atraktivno, ali skinuo mu golman Nürnberga Matenija. Iz slobodnjaka je nakon toga za Augsburg prijetio je Filip Max, ali očistio je prije golmana Bauer. Sudac Itrich tada je svirao kraj prvog poluvremena i to je bilo olakšanje za Nürnberg. Bilo je samo 1 na poluvremenu. Tada trener Augsburga Baum vuče dosta čudnu zamjenu, vuče defenzivnu zamjenu. U igru ulazi Felix Gece umjesto Đačel Kua. To kao da je dalo zraka Nürnbergu. 2 odlične šanse imao je Misidjan, to jest ne oba dvije Misidjan. Prvo je imao Misidjan, pogodio vanjski dio mreža, nakon toga je pucao Berens, ali obranio odlični golman Augsburga Lute. Augsburg je imao nakon toga stativu, ali iz kontre, baš nakon te stative pada gol za 1-1. Misidjan odlično vuče, ubacuje za Fuchsa i to je 1-1. Taj rezultat, 1-1, bio je dosta kratko trajao je samo 5 minuta, jer tada je iz slobodnjaka prekrasno zabio Jonathan Schmidt. Curilo je u obrani Augsburga, curilo je u obrani Nürnberga, moglo je biti i 3-1 i 2-2. Nürnberg je u igru uveo odličnog napadača Palaciosa, pokušali su izjednačiti. Palacios je imao odličnu priliku, promašio, činilo se da je sve gotovo, ali nije bilo. Još je bilo nade i Nürnberg je došao do boda. Nakon kornera glavom zabio je Mil za konačnih 2-2. Augsburg je dakle u ovoj utakmici morao pobijediti. Nisu smjeli dopustiti da Nürnberg 2 puta izjednači i trener Manuel Baum bit će ljut. Biće možda ljut primarno na sebe jer je Nürnberg probudila ta njegova defenzivna zamjena, ali ovo i dalje najbolji stat Augsburga ikada u prvoj ligi. A Nürnberg je eto nakon dobrih domaćih rezultata i nakon 2 gaženja u gostima uspio ostvariti pozitivan rezultat i vani. Kako sada igraju i kako igraju drugi, Nürnberg bi trebao biti siguran za ostanak ove sezone u Bundesligi. Iduća utakmica dvoboje Wolfsburga i Borussia Dortmund. Bila je to utakmica koja je trebala dati odgovor na pitanje može li Wolfsburg nakon 2 uzastopne pobjede naći inspiraciju i za pobjedu protiv Borussije Dortmund. Za početak reći ću u kojoj su situaciji bile obje ekipe prije ove utakmice. Domaći nogometaši Wolfsburga u ovu su utakmicu ulazili pod dvojnog raspoloženja. Oni su imali dugu sušu bez pobjeda, ali onda su ostvarili 2 odlične pobjede i u kupu i u ligu. Istina, to su bile prve pobjede od davnog drugog kola, ali Vukovi su se nadali da u ovoj utakmici na domaćem terenu mogu iznenaditi vodeću momčad prvenstva. Borussia Dortmund u ovoj utakmicu ulazila dobrog raspoloženja. Kažem dobrog, a ne odličnog, jer su u prošlom kolu u zadnjoj minuti izgubili pobjedu doma protiv Herte, bilo je 2-2. No Borussia Dortmund je dakle i dalje bila prva i ona je znala da mora ostati na prvom mjestu i nakon ove utakmice protiv Wolfsburga, da mora pobijediti, jer je u kolu nakon ovoga slijedio veliki Bayern. Prije ove utakmice ne može se zaobići činjenica da je Paco Alcacer, napadač Borussia Dortmund, u fenomenalnoj formi. On zabije gol u prosjeku svakih 18 minuta na terenu. A Jadon Sancho, najbolji asistent lige, opisao asistenciju svake 62 minute. Borussia je dakle imala strašan ubojit napad. Prije utakmice situacija je bila jasna. Vukovi iz Wolfsburga bili bi itekako zadovoljni remijem.
Dok je Borussia stvarno jaka, ona je jedna od rijetkih ekipa koja još uvijek ove sezone u nijednom natjecanju nije poražena, jasno je bilo da će Borussia Dortmund u nove utakmice tražiti samo pobjedu. Najave su sugerirale da će Borussia Dortmund pobijediti, da će pobijediti teže nego što je očekivano, ali da će crno-žuti pobijediti i ući u dvoboj s Bayernom ispred Bavaraca. Nakon najave, red je da pričam i o samoj utakmici. Borussia Dortmund je pobijedila rezultatom 1:0, dakle prognoze su bile u potpunosti u pravu. Borussia Dortmund je slavila, teško slavila, ali slavila. Prvo poluvrijeme pripalo je Borussiji Dortmund, drugo Wolfsburgu, ali eto Vukovi u tom svom drugom poluvremenu nisu uspjeli zabiti gol za izjednačenje. Borussia Dortmund je dakle i dalje ostala bez poraza u svim natjecanjima i kao takva je krenula u ovu utakmicu. Krenuli su dosta, zapravo nije tako krenula u ovu utakmicu, ispričavam se, malo sam krivo pročitao što sam si zapisao, krenula je dosta teško i nije bilo tečne igre Borussia Dortmunda. Ali gosti su i u tom periodu igre bez tečne igre bili bolji i zasluženo su poveli u 27. minuti kada je loptu u mrežu gurao Royce nakon glavometa u 16. Wolfsburga. Wolfsburg je imao svoje šanse, odlično je konce igre Vukova vukao naš Brekalo, ali na poluvrijeme se otišlo sa rezultatom 1:0. Početkom nastavka Alcacer ima odličnu priliku, skida mu William Zicer za 2:0 i onda kreću Vukovi. Najšanse ipak nije imao Brekalo, nego to su bila dva dalekometna šuta Arnolda i Štefena. Nakon toga Burki odlično skida Wolfsburgovom Ginčeku, a na drugoj strani Larsen popušta priliku riješiti ovu utakmicu. Za taj promašaj Brun Larsen je skoro kažnjen, jer je Tisserand bio u odličnoj prilici, ali ni on nije uspio zabiti. Wolfsburg je bio bolji u drugom poluvremenu, ali Borussia Dortmund je održala pobjedu kojom je ostala na vrhu tablice. Wolfsburg je dakle na Brekalov pogon bio jako dobar, pogotovo u drugom poluvremenu, ali Vukovi nisu uspjeli izjednačiti. A Borussia Dortmund je sada na velika 4 boda prednosti ispred Bayerna prije velikog derbija. Iduća utakmica dvoboje Bayerna i Freiburga. Bila je to utakmica koja je trebala dati odgovor na pitanje ima li Freiburg ikakve šanse u Minhenu. Za početak reći ću kakve su bile atmosfere u momčadima prije ove utakmice. Domaći nogometaši Bayerna u ovu su utakmicu ulazili dobrog raspoloženja. Oni su se polako počeli snalaziti i izlaziti iz krize. Nakon 4 uzastopna gostovanja igrali su doma protiv najdražih protivnika. A Freiburg je ovu utakmicu također ušao dobro raspoloženje. Oni su u prošlom kolu doma zaustavili za Huchtalu Borussiju Mönchengladbach rezultatom pobjedom 3:1. Bio je to njihov najbolji start u zadnjih par sezona, ali trebalo je napomenuti da oni nikada nisu pobjedili u Minhenu. Ni kod Bayerna, ni kod Zechzigera, ni kod Unterhachena. Prije utakmice Bayern je slavio u 14 uzastopnih domaćih utakmica protiv Freiburga. Ako bi Bavarci dobili ovu utakmicu, to bi bio novi rekord, izjednačili bi vlastiti rekord u broju zastopnih pobjeda protiv neke momčadi. Naime, Wolfsburg su pobijedili u 15 uzastopnih domaćih utakmica. Ali također trebalo istaknuti da naš Niko Kovač na klupi Bayerna nikada kao trener nije pobijedio Freiburg. Prije utakmice situacija je bila jasna. Freiburg bi bio čisto zadovoljan i časnim porazom, a Bayernu igrala samo isključivo pobjeda prije velikog dvoboja protiv Borussia Dortmunda. Najave su sugerirale da će Bayern u ovoj utakmici slaviti i da ovoga puta neće biti problema i da će Bayern naći pravu formu taman prije velikog derbija. Međutim, te su prognoze bile krive. Bayern se mučio, je na kraju prosuo to teško zarađeno vodstvo. Bilo je znači Bayern, Freiburg 1:1. Bayern nije bio bolji, ali ni blizu dovoljno dobar. Utakmica je počela dosta očekivano kada je u pitanju Bayern u Minhenu. Bayern je dominirao. Igralo se na poluvremenu Freiburga, ali čvrsta obrana Brazilca iz Breisgaua nije puštala. Šanse su imali sile Alaba, Sanchez, ali to su sve bili dalekometni šutovi, oni nisu ušli. Najbolju priliku za Bayern u prvom poluvremenu imao je Lewandowski, išao je 1:1 s golmanom Švolovom, ali Švolov se nije dao svladati. U nastavku igre trener Freiburga Streich naređuje ofenzivniju igru. I oni zabijaju gol, ali Kleindins je bio u offsetu i taj je gol poništen. Bayern je s vremenom preuzeo kontrolu igre u drugom poluvremenu. Nakon dosta muke, nakon dosta teške utakmice, Bayern zabija u 80. minuti nakon odličnog solo prodora Gnabrija. Svi su mislili da je taj gol okončao sve nade Freiburga, ali nije. U zadnjoj minuti, to jest u predzadnjoj minuti, Heller zabija zasluženi gol za 1:1. On je bio sam u 16. Bayernu s dva igrača Bayerna, ali njih dvojica, Boateng i Süle, kao da ga nisu ozbiljno shvatili, on je bio prvi na toj lopti i bez problema je zabio. Dakle, 1:1 je završila ova utakmica i u Bayern se vratila kriza. Neke situacije, kao recimo kod tog gola za 1:1, su jednostavno nedopustive za Bavarce, da dva stopera Bayerna u potpunosti neozbiljno shvate protivničkog napadača, pa tko god on bio.
A eto, Freiburg prvi puta od 1997. nije poražen u Minhenu od Bayerna i Brazilci iz Breisgaua su sastavili poprilično respektabilan niz u zadnja 3 kola. Nogometaši Schalke u ovom su kolu ugostili Hannover. Bila je to utakmica koja je trebala dati odgovor na pitanje može li Schalke konačno doći do pobjede. Za početak reći ću kakve su bile atmosfere u momčadima prije ove utakmice. Domaći nogometaši Schalkea su ovu utakmicu ulazili do lošeg raspoloženja. Njihova taktika u Leipzigu u remiju 0-0 bila je s pravom kritizirana. Oni su igrali apsolutni bunker u toj utakmici i svi su ih zbog toga izvrijeđali. Oni su preskupa i kvalitetna ekipa da igraju bunker protiv bilo koga u Bundesligi osim eventualno možda protiv Bayerna. Znalo se da oni u ovoj utakmici protiv Hannovera neće igrati bunker i da će rudari iz Gelsenkirchena ići po pobjedu protiv Hannovera. Hannover je u ovu utakmicu ulazio po dvojnog raspoloženja. Oni su oscilirali, oni su često igrali bolje od rezultata. U prošlom kolu su doma izgubili od Augsburga, iako su komotno mogli igrati barem remi u toj utakmici. Prije ove utakmice Hannover više od godinu dana nije slavio gostima. Stoga je bilo jasno da bi gosti iz Hannovera u ovoj utakmici bili čisto zadovoljni s remijem, iako su vrlo vjerojatno imali dojam da je Gelsenkirchen i ovaj ranjeni Schalke idealna prilika za možda prekinuti taj grozan niz. S druge strane, rudari iz Gelsenkirchena su znali da njima u ovoj utakmici igra samo isključivo pobjeda. Najave su sugerirale da neće biti čudno ako Hannover opet bude bolji protivnik, ali da ako Schalke nekako pobjedi. Isto tako, nitko ne bi bio šokiran da Schalke konačno ostvari rezultat u skladu sa svojom igrom, što god to značilo u ovoj utakmici u Gelsenkirchenu. To je to od najave, red je da pričam i o ovoj utakmici. Nogometaši Schalkea su pobjedili rezultatom 3-1. Domaći rudari bili su bolji, imali su više napadačkih akcija, ali načeli su goste tek iz nepostojećeg penala. Obje momčadi su u ovoj utakmici bile pod jasnim pritiskom. Schalke imao velike ambicije, a Hannover imao pritisak rezultata. Oni su dakle dobro igrali, ali nikako nisu dolazili rezultati. Hannover je bolje krenuo u ovu utakmicu, ali brzo nakon toga Schalke preuzima kontrolu igre. Ut je ugurao loptu u mrežu, ali video asistent je s pravom rekao da je taj gol iz ofsajda. Nakon toga Ut je iznudio i penal, opet se javio VAR i rekao da to nije penal, nije bio, jer je Ut prilikom pokušaja šuta udario nogu Branića i pao preko njegove noge, naravno nema riječi o penalu. Nakon toga Ut je imao čistu šansu. Ovoga puta nije mu VAR ništa poništio, nego on sam kriv da nije dodao samo embolu, tako da je na poluvremenu bilo 0-0. Ut i u drugom poluvremenu nastavlja biti u centru pažnje. Nakon dalekometnog šuta Čauner odbija loptu prema Horneru, ali lopta ne izlazi van. Prvi je na njoj Ut. Kada ga je dotaknuo Čauner, Ut pada i to je penal, iako je bila dosta očita simulacija. Ut je čekao najmanji dodir da padne i pitanje je gdje je tu bio VAR da poništi taj penal. Kako bilo, Bentaleb je uzeo loptu, stavio na bijelu točku i zabio za vodstvo Schalkea 1-0. No, kao da je karma pomogla Hannoveru, gosti su uspjeli izjednačiti. Bebu je izazvao kaos na desnoj strani, ubacio u 16-terac, peterac, gdje je Weidand bio sam na rubu peterca i on je zabio glavom za 1-1. Međutim, odmah nakon izjednačenja na 1-1 u idućem napadu pada gol za 2-1. Bio je to dupli pas gdje je na kraju Embolo spremio loptu u mrežu. Do kraja utakmice Hannover nije uspio izjednačiti, ne samo da nisu uspjeli izjednačiti, nego su primili još jedan gol, ovoga puta strelac je konačno bio Ut za konačnih 3-1. Schalke je dakle uspio pobijediti, nije to bila nimalo laka pobjeda, možda je bila i nepoštena, ali je bila pobjeda. A Hannover je opet izgubio, oni su ove sezone ostvarili samo jednu pobjedu i to je sada već zabrinjavajuće. Njihova je sreća da su za sada Stuttgart i Fortuna apsolutno užasni i da su to apsolutni favoriti za ispadanje u drugu Bundesligu. I zadnja utakmica koja je odigrana u Bundesliga konferenci terminu bio je dvoboj Bayer Leverkusena i Hoffenheima. Bila je to utakmica koja je trebala dati odgovor na pitanje tko će nastaviti sa pozitivnim rezultatima. Za početak reći ću u kojoj su situaciji bile obje ekipe prije ove utakmice. Domaći nogometaši Bayer Leverkusena u ovu su utakmicu ušli pod dvojnog raspoloženja. Nakon groznog starta u prošlom su kolu neočekivano uništili Werderu Bremenu 6-2, nakon toga su u kupu u Gladbachu sladali Borussiju sa velikih 5-0. Naravno, apotekari su se nadali da će se ta njihova konačno pronađena napadačka igra nastaviti i u ovom kolu. Gosti iz Hoffenheima u ovu su utakmicu ušli pod dvojnog raspoloženja. Oni su imali dosta muke i dosta su oscilirali, ispali su iz kupa od RB Leipziga, ali nakon toga prije toga su u ligi pobjedili Stuttgart za svoju prvu pobjedu u zadnjih 6 kola, bilo je 4-0. Prije ove utakmice Bayer Leverkusen je najveći udio pobjeda ostvario baš protiv Hoffenheima, najveći udio svojih pobjeda u Bundesligi, slavili su 14 od 20 dvoboja protiv Hoffenheima, dakle u 70% utakmica nikoga nisu pobjedili u većem udjelu utakmica.
Prije utakmice situacija je bila poprilično jasna. Znalo se da će jedni i drugi ići po pobjedu, da je jedni i drugi konačno slože niz od dvije uzastopne pobjede i završe priču o lošem startu. Najave su sugerirale da će biti puno golova, to je bilo sigurno, ali ko će pobijediti bilo je skoro nemoguće predvidjeti kada se radi o dvije toliko kvalitetne napadački, ali i toliko nepredvidive ekipe. Nakon najave reda pričam i o samoj utakmici. Bez obzira što je utakmica bila dosta neočekivana i teško predvidiva, teško da je itko očekivao da će netko pobijediti ovako uvjerljivo kao što je to uspio Hoffenheim. Hoffenheim je dakle u Leverkusenu slavio sa velikih 4:1. Hoffenheim je tokom cijele utakmice imao stvarno imprezivnu realizaciju pred golom, a sav napada Bayer Leverkusena ne može pomoći kada ovako curi u obrani. Leverkusen je dakle, kao što već znate, u zadnje dvije utakmice zabio ukupno 11 golova i krenuli su kao takva ekipa. Poletili su od prve minute. Prvu šansu imao je Bayer Leverkusen već u prvoj minuti, Belarabi ubacio za Bendera, ali on je pucao preko gola. Nakon toga Hoffenheimov Adams zabija autogol, ali to je akciji prethodio offside, tako da je VAR spasio Hoffenheim. Gol nakon toga pada kontra toka igre. Hoffenheim izvodi kratki korner. Reiss Nelson dozima loptu praktički kod kornera, zatrčavaše do 16-terca, puca sa ruba 16-terca skroz iz kosa, prekrasno udalji kut za 1:0. Reiss Nelson je sada postao treći najmlađi igrač koji u Bundesligi zabio 5 golova. Mlađi su od njega bili samo Podolski i Olaf Thon. Do poluvremena prvo je Bayer Leverkusen uspio izjednačiti. Za 1:1 bio je Belarabi. On je zakucao loptu iz bližeg kuta i tu se može kriviti Hoffenheimovog golmana Baumana koji je ostavio previše mjesta u tom bližem kutu. No, do poluvremena Hoffenheim još jednom poveo. Strelac za 2:1 je bio Joelinton koji je zabio neometan za ruba peterca. Prije poluvremena još jedan veliki udarac za Bayer Leverkusen, uzlijedio se Belarabi, u igru je morao ući Bailey. Dakle, najbolji igrač Bayera u prvom poluvremenu napustio igru i na poluvrijeme se otišlo sa rezultatom 2:1 za Hoffenheim. Početkom drugog poluvremena je 3:1 za Hoffenheim. Joelinton je nakon dugog trka srušen u 16-tercu. Sudac pokazuje na bijelu točku i penal u rezultat 3:1 pretvara Vincenzo Grifo. Apotekari su nakon toga dali sve od sebe da se vrate u ovu utakmicu. Pogotovo je sve od sebe davao Kevin Folland, ali nije bilo uspjeha. Ne samo da nije bilo uspjeha, nego je pred kraj Joelinton imao 1:1 sa našim Jedvajem, lako je promijenio stranu, izbacio Jedvaja i zabio za konačnih 4:1. Bayer je dakle nakon dvije velike gostujuće pobjede pretrpio veliki domaći poraz. Tako jednostavno ne ide dalje, ovakav kaos i ovakve oscilacije neće nikada donijeti Ligu prvaka. A Hoffenheim je pokazao da je u stanju hladnokrvno doći do velike pobjede. Oni su konkretni, ali i njima također fali konstanta i nadaju se da će ju sada naći nakon ove dvije dobre pobjede. Sljedeća utakmica je top špil kola, dvoboj u Berlinu gdje je Hertha ugostila RB Leipzig. Bila je to utakmica koja je trebala dati odgovor na pitanje koja će od ove dvije momčadi koje žele Ligu prvaka prekinuti niz remija. Domaći nogometaši Hertha u ovu su utakmicu ušli pod dvojenog raspoloženja. Nakon pobjede protiv Bayerna odigrali su 3 uzastopna remija. 2 su bila loša, 1 dobar. Dobar je bio taj zadnji u Dortmundu kada su odigrali 2:2 izjednačenjem u zadnjoj minuti. Gosti iz Leipziga ovu su utakmicu također ulazili pod dvojenog raspoloženja. Oni su se ne tako davno dokopali drugog mjesta, ali onda su odigrali 2 remija u nizu. Vani su remizirali kod Augsburga i doma su odigrali remih protiv Schalkea koji je igrao apsolutni bunker. Dobra vijest je bila da su u tjednu prije ove utakmice u kupu pobijedili jaki Hoffenheim. Prije ove utakmice vrijedi istaknuti da su ove dvije momčadi samo 4 puta igrale međusobno, ali da je na te 4 utakmice zabijeno ukupno 20 golova, dakle svaki 20 minuta na ovom dvoboju padne 1 gol. Dojam je prije utakmice bio da bi jedni i drugi bili zadovoljni samo isključivo s pobjedom. Ta pobjeda bi prekinula jednima i drugima niz remija i napravila pravi veliki korak ka Ligi prvaka. Najave su sugerirale da će biti golova i da će biti sadržajna utakmica. Teško je bilo reći tko će pobijediti, ali dojam je bio da je Hertha blagi favorit jer igra na svojem olimpijskom stadionu u Berlinu. No, Hertha izgleda nije bila favorit. Stara dama je na domaćem terenu poražena sa velikih 3:0 i zapravo je Hertha imala sreće da je RB Leipzig nije zabio više golova. Hertha je krajem prvog poluvremena i početkom drugog poluvremena bila bolja, ali tu svoju dominaciju nije pretvorila u gol, tako da je za to kažnjena. RB Leipzig je imao taj dobar rezultat u kupu protiv Hoffenheima, tako da su crveni bikovi odlično krenuli u ovoj utakmici. Već u prvoj minuti desio se prvi dvoboj Wernera i Jahrsteina. Ovaj puta bio je bolji golman Herthe Rune Jahrstein. Drugi i treći dvoboj Wernera i Jahrsteina desio se već u 7. minuti. Prvi od ta dva dvoboja dobio je Jahrstein, ali je nakon toga Werner dobio drugi jer je odbijanac premio u mrežu. Dakle, 1:0 za RB Leipzig protiv Herthe i 2:1 za Herthinog golmana Jahrsteina protiv glavnog napadača RB Leipziga Wernera. Nakon toga puno posla ima gostujući golman Gulaši. Čuva 1:0.
i 1-0 je očuvao do poluvremena tako da je odlično obranio dvije prilike Herte. Skinuo je i Biševiću i Kalovu. Za te promašaje Herta je kažnjena. Strijelac za 2-0 početkom drugog poluvremena bio je Timo Werner. Dakle, u dvobojima Werner i Eijstein je 2-2, ali RB Leipzig vodi protiv Herte 2-0. Werner imao priliku i za hat-trick, ali opet mu skida Eijstein. Dakle, Eijstein je dobio dvoboj sa Wernerom 3-2, ali ostali igrači Herte nisu bili raspoloženi, tako da je Herta bila u rezultatskom deficitu 2-0. Do kraja je bilo i 3-0. Strijelac nije bio Werner, strijelac je bio Mateusz Kunja. On je okružen trojicom igrača, primio loptu, lijepo iskontrolirao, otvorio šut i sa 20 metara zakucao loptu u mrežu. Bio je to njegov prvi gol za klub i odličnu je igru okrunio prekrasnim golom. Herta je bila neprepoznatljiva. Dojam je bio da bi RB Leipzig dobio i da je Herta iskoristila one dvije prilike i Biševića i Kalova. A RB Leipzig je sada ekipa kakva su bili u prvoj sezoni u Bundesligi. Oni prolaze kroz tranziciju i promjenu momčadi, ali i dalje su zastrašujuće jaki. Prva utakmica koja je odigrana u nedjelju bio je dvoboj Borussia Mönchengladbach i Fortune Düsseldorf. Bio je to Rhein derbi, utakmica koja je trebala dati odgovor na pitanje ima li Fortuna ikakve šanse doći do bodova u Gladbachu. Za početak reći ću u kojoj su situaciji bile obje ekipe prije ove utakmice. Domaći nogometaši Borussia Mönchengladbach u ovu su utakmicu ulazili podvojenog raspoloženja. Oni su bili izvrsni, pa su nakon toga neočekivano pali prvo u Freiburgu u ligi, a onda i u kupu od Bayer Leverkusena. Morali su popraviti takav loš niz, a za popravak tako lošeg niza igrala im je samo pobjeda. Fortuna je u ovu utakmicu ušla groznog raspoloženja. Oni su imali grozan niz i pali su na zadnjem mjestu. Kada se tome doda da su jako loš gost, teško se vidjelo išta osim pobjede Borussia Mönchengladbach u ovoj utakmici. Borussia Mönchengladbach je bila izraziti favorit jer su Ždrijevci iz Gladbacha dakle strašno jaki domaćini. Oni su u zadnjih 7 domaćih utakmica upisali 7 pobjeda. Dojam prije utakmice zbog svega ranije navedenoga bio je jasan. Dojam je bio da bi Fortuna bila čisto zadovoljna i časnim porazom, jer su znali da im ovdje prijeti katastrofa protiv Borussije Mönchengladbach koja se željela iskupiti za te loše rezultate. Najave su sugerirali da će ovo biti laka pobjeda Borussije Mönchengladbach, zapravo sugerirali su da bi sve osim lake pobjede Borussije bilo veliko iznenađenje. Ovoga puta prognoze su bile u pravu. Borussia Mönchengladbach je dosta lako osvladala Fortunu rezultatom 3-0. Sve drugo ipak bilo bi preveliko iznenađenje. Ovo je bio lokalni derbi, ali Borussia Mönchengladbach je jednostavno prejaka. Borussia je tokom cijele utakmice bila osjetno bolja i zasluženo je slavila. U prvom poluvremenu bilo je mnogo prilika, ali nitko nije uspio pošteno zaposliti golmane. Hazard, Plea i bivši igrač Fortune Neuhaus su prijetili, ali nije bilo ništa od gola. Najbliže golu je nakon toga došao Hazard, ali njegovu priliku obranio Lensing. Na drugoj strani, najbolju priliku za Fortunu imao je Luke Bakio, ali nije pošteno ni zaprijetio Sommeru, tako da se na poluvrijeme otišlo sa 0-0. Borussia Mönchengladbach je bila jasna da nema šale. Dala je gas u drugom poluvremenu i već u 3. minuti drugog poluvremena Ždrijevci vode 1-0. Plea je pucao i iz neposredne blizine u ruku pogodio Ajhana. Sudac je pokazao na penal, iako mislim da to nije bila ispravna odluka. Taj udarac došao iz neposredne blizine i Ajhan nimalo namjerno nije igrao rukom. Kako bilo, Lensing je uspio dotaknuti šut Hazarda, ali šut je bio prejak i lopta se zakoprcala u mreži za 1-0. Nakon tog vodstva Borussia Mönchengladbach nije kontrolirala utakmicu. I Fortuna i Borussia su imale šanse, ali onda je utakmicu ipak riješio u korist Borussia i Jonas Hoffmann. Da bi do kraja konačnih 3-0 postavio Torgan Hazard. Hazard je sada zabio 7 golova ove sezone u Bundesligi, tako da dijeli prvo mjesto na listici strijelaca sa još 3 igrača, sa Alcacerom, sa Hallerom i sa Jovićem. Borussia Mönchengladbach je dakle upisala 8. uzastopnu domaću pobjedu. Oni su sada opet na drugom mjestu ispred Bayerna na bolju gol razliku i moraju raditi na to svojoj gostujućoj formi, jer da im je gostujuća forma imalo bolja, bili bi možda i na prvom mjestu. Fortuna je u ovoj utakmici odigrala iznad svih očekivanja, ali jednostavno momci iz Düsseldorfa nemaju dovoljno kvalitete, pa kada i odigraju iznad svojih očekivanja izgube 3-0. Zadnja utakmica ovog kola odigrana je u Mainzu, gdje je gostovao Werder iz Bremena. Bila je to utakmica koja je trebala dati odgovor na pitanje može li Werder izbrisati sramotan poraz od Leverkusena u prošlom kolu. Za početak reći ću u kojoj su situaciji bile obje ekipe prije ove utakmice. Domaći nogometaši Mainza ovu su utakmicu ulazili lošeg raspoloženja. Oni nisu 7 kola upisali pobjedu, a još su tjednu prije ove utakmice ispali iz kupa od Augsburga. Oni su bili umorni jer su od Augsburga ispali tek nakon produžetaka. Za Mainz do sada ove sezone veza bila stvarno na vrhunskoj razini, ali ni napad ni obrani su nikako funkcionirali.
Werder je u ovu utakmicu ušao podvojenog raspoloženja. Oni su bili odlični prije tog prošlog kola kada su pretrpili grozan poraz 6-2 od Bayer Leverkusen. Oni su u ovoj utakmici morali pokazati da se to neće ponoviti, a to bi mogli pokazati samo pobjedom u Mainzu. Prije ove utakmice, dakle, kao što sam već rekao, Mainzu ne ide napad. Ali samo je RB Leipzig primio manje golova od njih. RB Leipzig je primio 9 golova, a Mainz 10. No, obrana ne ulijeva nikakvo povjerenje bez obzira što je primila tako malo golova i često je ove sezone bila glavni krivac da Mainz nije ostvario bolje rezultate. Dojam prije ove utakmice je bio jasan. Dojam je bio da bi jedni i drugi iz ove utakmice bili zadovoljni samo s pobjedom. Mainz bi tako prekinuo svoj grozan niz, a Werder bi eventualno pobjedom izbrisao poraz od Leverkusena. Dojam je dakle bio da ni jedni ni drugi ne bi bili zadovoljni s remijem. Najave su sugerirale da ako se Werder mentalno oporavi, da će zeleno-bijeli u ovoj utakmici izvući se bez poraza. Ali ako se ne oporavi, da bi u ovoj utakmici moglo biti svega, pogotovo ako Mainz krenu golovi. Mainz su krenuli golovi, bilo je 2-1 za Mainz, 2 Jean-Philippa su zabili svaki po gol za pobjedu 2-1. Mainz je veći dio utakmice bio bolji, Werder je zapravo prekasno počeo igrati i nisu stigli doći niti do boda. Mainz je prije ove utakmice bio samo 2 boda iznad zone ispadanja, bili su bez pobjede od Ruina i krenuli su s jasnom namjerom to promijeniti. Jean-Philippe Mateta bio je prava napad za obranu Werdera, pogodio je stativu, a onda je Majcom Kunde još jednom zaprijetio obrani Werdera, ali odlično se snašao vrhunski golman Werdera Pavlenka. A onda je gol. Prvi Jean-Philippe Mateta u 25. minuti zabija za 1-0. Werder je u potpunosti zaspao u obrani. Par minuta kasnije Mainz je mogao voditi i 2-0. Lacta je bio sam na drugoj stativi, ali je promašio, tako da se na poluvrijeme otišlo s rezultatom 1-0. Werder je početkom drugog poluvremena bio puno bolji nego je bio u prvom poluvremenu, ali su pali u veći rezultatski deficit. Krasan gol drugog Jean-Philippa, ovoga puta je bio strela Jean-Philippe Žbaman sa ruba 16 za 2-0. Trener Werdera Kofeld na taj gol za 2-0 reagirao je sa igrom sa čak 4 napadača, ali sve što je Werder uspio je samo smanjiti preko veterana Pizara. Imao je Werder šanse za 2-2, najbolje imao Kruze, ali obranio je odlični golman Mainza Zentner. Mainz je dakle konačno pobjedio i to je bilo vrlo važna pobjeda protiv jakog i opasnog Werdera. A Werder nakon poraza od Leverkusena 6-2 nije uspio pobijediti, dakle vrlo je jasno da ih je taj težak poraz pogodio i od tog se moraju hitno oporaviti, inače bi opet mogla biti grozna jesen, što je izgledalo da se ove sezone ipak neće dogoditi. Ok, to je to i od ovog 10. kola. Preostaje mi rezimirati ovo kola, a taj rezime ću početi kao i uvijek prvo najljepšim golovima. Lijepi golova u ovom kolu bilo je nekoliko, a to su redom gol Jonathana Schmida za Augsburg, gol Mateusa Kunje za RB Leipzig, gol Jean-Philippa Žbamana za Mainz, ali najljepši gol kola nije ni jedan od tih, nego prekrasan gol Risa Nelsona za Hoffenheim. Najbolji defenzivac ovog kola je Augsburgov Jonathan Schmid. Najbolji ofenzivac je igrač Borussia Mönchengladbach Torgan Hazard, a najbolji igrač kola je Timo Werner koji je sa 2 gola uništio Hertu u Berlinu. Nakon ovog kola imamo čak 4 igrača koji dijele prvo mjesto ljestvice strijelaca. Svih četvorica su zabili 7 golova, to su redom Paco Alcacer iz Borussije, Sebastian Haller iz Eintrachta, Luka Jović iz Eintrachta i Torgan Hazard iz Borussia Mönchengladbach. Najbolji asistent je i dalje Borussia Jadon Sanchez sa 6 asistencija, najbolji ocijenjeni igrač je Torgan Hazard iz Borussia Mönchengladbach. I to je to od ovog 10. kola, preostaje mi još samo najaviti iduće 11. kolo koje se igra već ovog vikenda. Dakle u petak 9.11. u 20:30 minuta Hannover ugošćuje Wolfsburg, u subotu 10.11. u 15:30 minuta Freiburg ugošćuje Mainz, Fortuna Düsseldorf ugošćuje Hertu iz Berlina, Nürnberg ugošćuje Stuttgart, Hoffenheim ugošćuje Augsburg, te Werder Bremen ugošćuje Borussia Mönchengladbach. Derbi kola i derbi jesenskog dijela sezone igra se dakle u subotu 18:30 minuta kada Borussia Dortmund ugošćuje Bayern iz Minhena. U nedjelju, dakle na Martinje 11.11. u 15:30 minuta RB Leipzig ugošćuje Bayer Leverkusen, a kolo zatvaraju u nedjelju 18 sati Eintracht i Schalke. Eto i to je to od ovog podcasta. Ako ste slušali do ovdje, pretpostavljam da vam se sviđa, pa vas onda molim da šerate, lajkate, što se već može na društvenim mrežama raditi. Idući put se ne slušamo idući tjedan jer sam na putu, pa eto prvi puta nakon dugo vremena neću snimati podcast, onda ide reprezentativna pauza, tako da se slušamo tek nakon reprezentativne pauze.